Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga anghelo. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalakaya nakabaro. Gapu iti kinalaing kong agpili iti babae. Agingga anakamamuak iti babae. Apagduyusak launay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Angelo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan ka kadiya madanagan, Angel? Manon ti tawon mo, nambaro ka pailaan. Sa anak pa'y nga rod anak kabiro kiti babae, akap-kap nagak, aljon ka anakan. Saan kayon nga agpili-pili pa'y, Uncle? Nagloko ka nga ubingan. Kasano? Katsyak ti madanagan ka na kayo. At damot dita ni Auntie Cory, abalo. Ay, yak kayat ti sumsubra tinatay. Ha? Uray tadamot ti tsura na. Ti kayat ko katay balasang. Ha? At dapay nga tamangayat kada kayo abalasang? Katlakay kayon? Di nakman kantyawan ka anakan. Mas daw kan tulangan at napilik nga ikasar ko abalasang. Kanon to pa'y nga, Uncle. Awan serbi ti kinagagat mo, tawan mo't asawam. Basta aguray kalaeng ka anakan. Nak-nak! Umayak man! Mabitla ay. Nay, anya ti masapol mo, Cory? Ay, itad ko kumada ito'y. Kayat ko amaramanam ti linutok a ginataan. Ay, inton maminsan, saan kan ngagtaktak nga umay mangipadigo iti kumkumporme, Cory? Si Kamet, pakaragsakak mo ti mang padigukin ka. Mababayinak nga rod, gaputawan mo't maipadpadigukin ka. Idinto ta si kakad kumkumporme ti umay mo itok-tok-tok amakan. Sa anak mo't nga gururay iti kasukat ti padpadigok. Mala, baka mo kamalangan. Urayam nga rod ti malukong mo taibales ko laeng. Sa anak ka di apastrikan? Ay, saanan? Aguray kalangan di tirwar. Nagulpit ka lakit di mo tanang hilaw. Napayasan mo ang pinastrat ni Corey. Pinaguray mo mo tan ijay ruar. Kapatadyak kaya tamang namnaman anang. Amok nga da panaggusto na kanyak. Saan ko akayat? Anya nga iti saan mo apangayatan kan kuana. Baroak. Siyempre, di balasang mo't ati kayat ko. Ay kat balasang mo't ni Corey. Saan na balasang da dyan anang? Balo. Balo. Iso akas na balasang manan, tawan kat nga rudan asawa na. Apay, saan nyo nga amaw ti pagdumaan ti balasang kan balaw nanang? Ay, makamo ka man laangan, no aglaklakay ka at tandi tasapin mo. Manang, anda nakita ka balasang akarro bayaw. Ito lang nga makitak na di abalasang di ti lugar tayo. Ni ka di Sabrina ti dakdakamatam? Sabrina gayam tinagan na. Nagpintas sa balasang. Kursonadak. Ay na, ubing pay dayjay Angelo. 18 laang titawon na. Arig na katawonan ni Aljon nga anak ko. Anya ko ma. Tinapatag, saan a minor di edad? Amangan no saan nakamutla kayat dayjay. Kung natiikit na, nagbakasyon ditoy, takayat na amalipatan ti kaayan-ayat na, takasinsina da kano. Amangan no dayja a Sabrina tinaituding a para kanyak, manang. Naimbag nga oras mo, ading Sabrina, sabong ken chocolates para ken ka. Asino ka? Apay nga among tinagan ko. Kabsat ko ni Dina akarro bayo. Iso tinagdamaga kitinagan mo. Oh, saan na ka di apastrikan? O sige, sumrag ka. Agyaman na ka ding. Agtugaw ka, manong. Agyaman na. Oh, awatam ko managit yung sagot ko ken ka.
Apay asagsagutan nak iti sabong kon chocolates. Baro ka kadi? Si kamata din. Sagutan ka ayan at asawak. Baro ka? Saan asina? Wano balo? Sana din. Talaga abaruak. Tiyak pa'y napadasan tinakayan ayat. Ah, nalakayan a baro? Sanak pa'y matalakay. 40 laang matitawan ko. 18 lang titawan ko, manong. Awan mo't dakas na no kayat naklakit day. No kayat nak, ikasar ka adagos. Anya? Nagturod ka mo nanangaram ka ni Sabrina, Uncle? Wala, takurso nadakit nga ron. Kunak kumasyak ti mangaram. Ngam inunoon anak mo ten. Isong ay pabusoy kulangan kan ka. Saan nakamadla nga palubusan ni manang di na nga agaram, tagad adal ka pa'y lang. Sa bagay matkid di, Uncle. Ala, lalaingam nga rod tapno mapasungbat mo ni Sabrina. Naragsak ka kade, ti panagpasyarta, Sabrina. Naragsakak unay manong Anghelo. Gapukan ka? Ininot ang maliplipatak tinapasama kada kami iti kaayan ayat ko. Sungbatan na kaminan, tapno agkasartan. Sige, sungbatan kan. Agpaisaw? Wan, saan ka luklukwan? Kasladyak mamati akayan ayat kan Sabrina. Kunak tumot ang makaasawa ak iti balasang. So, agkasarta nga runan iti kabita na panawin. Sigurado ka nga ikasar mo dayjay a 18 anyaos. Wananang, isut ti kayat ko saan ka ni Cory Abalo. Angam, aarig na. Surok akagudwa ti baet ti tawon yaw. Oray pa'y nanang. Saan nyo nga amo tayo pagsasao nga age doesn't matter? Ay na, anak ko. Ay imbag ano saan na kanto alukon dayjay a babae. Apay ko maalukon nak ngay. Saan da kumamat na dismayaan akasta nanang? Agyaman kayo kit di tas sa anak amalakayan abaraw. Amom ka deti kung naninanang kanyak. Anya, Imbag ka no saan nakto alukwan. apay ka no alukwan ka. Kapong nga ata ubing ka ama idilig kanyak. Saan ko mat ama ibaga ti mapasamak iti masakbayan, Anghelo. Ngamno ita, naragsakak, gaputada ka iti biyag ko. Nalipatak dagiti banag, amang palpaladingit kanyak. Kat ikarik, asaan ka ngagliday iti denak, Sabrina. Aramidag ti amin, tapno agragsak ka iti denak. Kumusta nga iti panagdenayo ka ni Sabrina? Awan problema manang. Naragsak kami. Nasayaat nga rod no kasta. Saan nakakadimot lang ikan iti pagsakitan ti ulom? Awan mat makunak ka ni Sabrina. Amo na matagtagibalay. Nasayaat nga rod no kasta. Saan nakakadimot lang nga ananderen? Saan mat manang? Ay huwan gayam. Saan ka di pa'y amasikog? Awan pa'y matibagbagana. Ay kat agawa tapno makaisambot ka pa'y mat. Ni manang mat. Kaya't kumatan makita ti agbalin akaanakaken ka. Nang runa, kat nabayagan nga awan baby iti pamilya tayo. Ayan na nga iti mangga nga ipagpagatang ko. Awan nga road. Nagsapsapulak ng awan mabirukak. Apay ang nagawid ka ngay, nga awan na biro ka mamangga. Sana timpo ti mangga ita, iso ang narikat tagsapol. Imposible mo't nga awan iti palingke. Awan nga road. Kasano kat malaman iti dimagasak. No agsapa siguro, mabalin nga dapay na sa pulak. Anya kamutan. Anya lakit din ti kinapatag day ta amangga. Takasla kaguranak pa'y no sa anak ang nagagatang. Ayaya, ti pagsubsubangan nyo dita. Agong ungat ni Sabrina, tawan nagatang ko amangga nanang. Anya, apay,
Masikugkan, Sabrina. Ha? Anya ti kunayo nanang? Masikog ni Sabrina. Dayta, ti may sa sinyalis ti masikog. Kayat na ti mangan itinaalsam. Ay, Sabrina, kano pa'y dyan naudi apa nagbinulan mo? Saan nga agpaiswa si Mang pati binulan ko nanang? Ay, Ah, nakasta, masikog ka. Ay, pasensyakan bakit? Saan kumot ngamin nga mo? Ala, saan ka madanakan? Masapak inton bigat na mapanagsapol iti mangga. mapan mo lang ang ipacheck up ti asawa, ang hello. Tapno sigurado. Wala nang, ipacheck up ko inton bigat. Positive na nang, masikog ni Sabrina. Ay na, maragsakan akman iti day taga-impadamag mo anak ko. Ayan nga rodan di asawam. Nagdiretso iti kwarto may, kaya't nakano ti aginana. Ay wanam ti asawam. Imbag lakit din. Nasapsapa ti panagsikog na. Makitak pa'y adumakkel ti anak yaw. Wala na nang, makita yo pa'y adumakkel kan maaw-awir yo pa'y. Lalaki ti umunang anak ta, Sabrina. Naragsa ka kadimot laang. Tana ipaayan kay ti anak. Siyempre agyaman nagtadimteng kay ti biyag ko. Kunak lakit ti no diyakon mapadasan ti maandaan iti anak. Kat, agyaman akmatkan ka, Angelo. Agsipot ta nasingpot ka kanyak. Kan, oray ni nanang, nasingpot kanyak. Sa anak anarigatan anak itinunos kan kuhana. Nasingpet ni nanang ko, kan nasingpet kamot. Iso nga agkatunusan kayo. Sa tino man ang tinaggap-gapwam, Sabrina. Saan ka mat ka na matatao diti balay? Mabaybay amon ti anak ta. Ninanang metlat tan ti patpatudunam ang mga asikaso iti anak ta. Kaya't ka akasarita, Angelo. Ada pagsaritaan ta. Kat sapay lako mata maawatan nak. Anya ti pagsaritaan ta. Pakawanin nak. Ngam, nagsinubyan kamin iti kaayan-ayat ko. Isupay laang ti ay-ayatak, Angelo. Sapay lako mata palubusan nak. Saan abale? Saan ko nga alaan ti anak ta? Ibatik kan ka ti anak ta. Nagkasarta, Sabrina. Uray pa'y nagkasarta. Apay, idarom nak. Pangasim ko, mamet. Saan nakapanawan? Sumurot akon ka ni Adrian, Angelo. Isu ti pudpud no nga ay-ayatak. Kat kidawag ti pan nakaawat mo kanya. Huston day ta panagininom mo, Angelo. Pinalubusam ti asawam apimanaw. Sa ita, agbarbartag ka. Anya ti kayat yung aramidek nanan. Saan ko palubusan, ngam amok mo ito sa nasakti ni naon ti puso na? Idarom mo nga raw, iti kasta, agtal na ti panunot mo. Saan na nang? Kasi mo ti asawak na makulong. Anya ti amok na agsublinto mo't lang kanya. Ay na, anak ko. Saan mo nanamdamain nga agsublikan ka? Tinapatag, addan na anak mo. Wala nang. Hanggang nasakit lata tinakam ko. Amok asan ang makaaw-awir ni nanang mo ta masakit. Ay, kayat mo ta syakpay lang ti mga awir iti anak mo. Saanan ko rin. Siyaklagan ti mga awir. Aging ka di itakat na atap ka pay laeng kanyak, Angelo. At daaklaeng dito'y anak kasagana ang mga yatkan ka. Pasensyakan. Hanggang pagayam lang ti pangibilbilangakin ka. Sige nga, Rod. Awan maaramidak no day tatirik nam, Angelo. Aging ga ka di ita, kat saan mo ang masursuro nga ayatan ni Kore. Amoy man. Manipod pa ini kat saan ko akayat ni Kore. Nasingpot ni Kore, anak ko.
Payasan mo akayat nga dakadwam amang padakkel iti putot mo. Kasanon, nagsubli ni Sabrina. Nukas pangarigan agsuble, awatampay ka day. Anya a klase iti babae iti kayat mo. Tay maiturod na kayo apanawan iti anak mo. Wano, tay babae ang nakasagana ang mga iwan ken ka. Ken kastamutan iti putot mo. Nana, Bakit ako na Angelo? Kasapulam ti kaduam amang padakkel iti anak mo. Tay babae ang mapagtalkan ken saan na kanto apanawan. Iso apang gaasim, taag panunot ka kuma. Mano natawan tinapalabas, ngem saanin ang nagsubli kanyak ti asawak, Mr. Lonely. Agingga nga impulang ni nanang ti bulod na abiyag. Idjayak ang nakapanunot, kat inarem ko ni Cory. Kat ita, isun, ti kadwami dito'y balay, iti anak ko. Tuy pagayam mo, Angelo. Agyaman nakpagayam Angelo, iti deto'y apakasaritaam. Kat ti makunak, awan ti tao, nga agbiag nga agmaymesa. Saan ka ang mapabasol no nagbirok kamat iti katakunay mo iti biyag? Alakastan, ket sapay la kuma, tanaragsak, ti panagdenayo kini Cory. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Angelo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MBBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.